Kitabu cha Isabu mriangoni wa mirongo miri na fungahe anaache managerwa hachi ya kurithi Zelofehadi mwana wa Heferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa mbari ya Manase mwana wa Josefu were ana atano akiche Mala, Noa, Hogila, Milika na Chereza. Asichana makwenda imambereza Musa na mlombi Eleazari na vilongozi na umtunganano wose wa Israeli. Mario kala mambereza rohe mara mtunganano makiamba. Babio wafa konyika. Izo hakalireka Izaria wafuasa Kora. Mario jiunga kumpinga Bwana. Eleye wafa kwa utuwa dhambize mwenye. Naka asire mwana mlume. Kwano ni bai zinara baba rangamike. Kulakaiza luko lolwe. Kwa kukalaka jalire mwana mlume. Funavu ya mfupe uriti hamungana babizeho. Msakire haro voyora ombereza Bwana. Bwana kimwamba Musa. Jo oanaze Zelofehadi mamba jobeli ujeri. Ape uriti hamungana babizao. Ape uri uriti ambao ungempa babi yao. Ambira Israeli mtu akifa na ikalaka na mwana mlume. Wa uritiwe undapewa mwana wa kiche. Akikalaka na mwana wa kiche, uritiwe undapewa ndugu za kilume. Kale ye mfakana ndugu ya kilume, uritiwe undapewa babaye. Kale babaye kana ndugu ya kilume, undapewa mkwaa wa hehi kaiza lolukolo. Ini amuri na sheria kwa Israeli. Ere Bwana rijomlagiza Musa. Bwana kimwamba Musa, mbuka mrima huu wa Abarimu. Ulole iti ndio hapa Israeli. Baada ya kuyona, undafo zikoho, mariho zikwa kwenu. Ere ndugu yo Haruni. Wakata Israeli mariho ni asi. Mariho kalama na malama zikonyika asini. Wana ndugu yo Haruni mwa ni asi. Mukiriche lagizo rangura kunipa heshima za Heremueri mbere za Israeli. Gaga nigareho maziga Meriba kuko Kadeshi kaiza nyika asini. Msaki mwamba Bwana. Ewe Bwana mlungurie chaho cha uzima wa wanadamu wose. Na kuvoya usagule mtu mwingine ndiye edima kwa walongoza chwa. Ndiye alongoza kaiza shughuli zao zose. Ili atoa Bwana masikalehere ng'onzi sizo mrisa. Bai Bwana kimwamba Musa, muhale Joshua mwana Anuni, aria na roho, muikire mikono, mrungaraza mbere za mlombe Eleazari na mtunganano wose, na umwike akale kilongozi kuno manalola. Mupeseye meagoma mlaka ga kwako, ilo wa Israeli osima mti. Joshua anda kwenda rungarara mbere za mlombe Eleazari, ndiye muuzira ushauri kula kwa Bwana kwa kuhumira urimu. Israeli manda kwenda na kuuya kwa amuri ya kwakwe. Musa akihenda here Bwana arijolagiza. Akimuhala Joshua, akimwika mbere za mlombe Eleazari, na mbere za wo mtunganano wose. Bai Musa akimuhikira mikono Joshua, na akimtsagula kale kilongozi. Here Bwana arijokalaza mlagiza Musa. Ni hayo tu.